Ka kenika jitmu yang wan kenika kampung go yele emang kenika jingyo jengai le nika vision ko ai ko au o pendep pada ki patba yang ga joy constituency igi nga ya kata ka jing kerchan ko wan na jing chang nga emma ka vision ki mission kamjo le ka blueprint kawa kamon ukre gani ki sansne yuda wan lada wani ha ga jingjang te kun kong hi to kaching pen kala ya kan ka iba ka thim hi yong i hen ni to change we can ben iklai wa ye le mr jing mot ni ko ngi change we can ka wi to wa i ye yu kala la ko ai ibu aron to iklai to ye we ye kita tak ada lagi jemput yang kena tim buang ni change we can. Te hagani ka jilaluti yang i ada wan ni hebor tau ya kejengkrek kam yang amil to du chi sen sans nem ni. Emi lately ki i au kejengkrek kam yang ada emi lately ki i buang ni engage, empower, enrich. Kemumut wa kejing engage lene wo yukre wo pa to oro sansne untuk do chi por da chani pa am to yo ki wo exercise lene wo engage wo aga democratic process to sansne nani nre haga ni ke model go ukre ito oro sansne da hari wan gedur haga ni ka konkret kam me yo i propose to pa yang berjuang konsensi to wa Idau emi daga Joint Constituency Development Council. Kini to akawa kuntuk ya kibun kinong krekam. Nado girang ba chunong hado ki girang ba niam hado ki stengken thai ki stengken ro. Wat ki kena skurle kamon yu krek langi. Hagwa wan rai ya kata kajing kelah. Hagni konsensi yong i. Kata to kajing temu yong i ngebha. UMLA untuk krek udu semen. Nrai to cium ya kajing krek lang yong ki ubun walang. Sagawi le ya gani chongnong rem le hagani kanong rem wa hadin election miklam politics de miklam du development nei ti daw md ga jing ye fair election mare dep election gre langi chiru hagata joy constituency development council tem batai bini ai kata joy constituency development council yu gre ga handrai ki kongsan to gani ko yu pa yi hagani de dapat hagani ka vision document yang i ke emphasis yang ilane ke jing ban kia yang i to human resource to pagi ya bru kam tam ya gi kendro gi kerot yang i kamon open he open kemai open ku open sanigi na do gi kena kendro hado gi skur da emi ki bum ha ki activities ki wa ule ai ne benta ki bhai miat ki ne bha nga ke jing angut yang to i hawal thap yi kebot yang i untuk thap yi mentayang i andai ko au kunmo pito thap yi le kebot yang pi hakan ni kesin election ni pot to kunmo thap yi benta ga loi ni benta gi kon yang pi kunmo ga nga ya ko ya jingjia yang uni presiden yang di Ukraine wa tip mo ga ni jia thmate o Vladimir Zelensky e poruman presiden ong hambo ye dur yang nga ga presiden ga office yang pi ya kita gi minister kita gi secretary yang ongu bu de turki kon yang pi man gesni man de kre bi pet gi kon yang pi tur yang pi kenu to kre bi nim tan ki i le ha ni gi kre kam yang i me mo de re to de nim tan ka ni hre u kong san to ni ben ta loi jadi da ha ni ka yang kene gi kre kam yang i to ka jing ban khe ha to ya human resource kamun pun kui ya i bahai miat yong kinong chong kam tam i kenro gi khlot yong i te netro rite ko widwan gi jing angnut yong i gamari yu i ro gi jing jia po jua yong i kam tam gi chung jua i bahai ni chet ge jing angnut yong a to wa la da wan i ba pun mani ga gi jua ka cleanest town po state yong i ni ba ye ni nga no ong ni ba nga engage hagan ka kam na do sedang
nado sedang wa jia kan jing jia ha jo hai yutok wa jap ngar em churup wa de yu ba luti em luti open money untuk dia kejuai dari kejuai konsensi orang wi open money ka model konsensi have we talk cleanliness dan ni jing ko jing subai ni chung kita tok yu yi le de have talk wi kena kenro kam tam ni kelat yo kam yo jam kan ni yu ki kena yong i to pass ba nyu alat ki andai na kalian yong i lengba ki scheme go per ta organize ya kini ki coaching ki banking examination kamu you access ki banking examination ki IBPS dan ki BPO dan kamu wa yo ki bila ibu tuan wat ke MPSC lah kan di untuk di wang pulai le MPSC pi te krem kot ulai le MPSC pi le empa se te kenal itu ate ndai UM ki coaching wat di MPSC la kamu attempt di MPSC wat di DSC la tikini waro do UM ki coaching tikini ki kena 11 12 one tau thola kamu wau train ki geni di jit kamju la ya kan ibu sikuat mah kenang wau yo di nang ten như cái last school yong ki the bun ha cái jing ang no de in ha wa ha ni hi cái document yong i pen san snem myok chong wa ro chi snem to daman engage ba cái ni cái CDC ka chi sin chi chuna to chong ga ni ba bun cái activity ko to la gi hai wi to wi girang ba chnong ko wi to wa ang no ha le to wa emi ke capacity building ya gram bacano diba kamu man ke ni gram bacano nju ye chen gi ki he sarkar tene ti daw ke ni ke capacity building mut ko wa engage arrange meeting ko ye chen gram bacano wa ki he sarkar wa video yo tip ki yi scheme yi project UM nang wa ki man la gi chunong gi yo tip yu na ka ba an ki wa ki ni scheme ko tip le ye yo le skim nong rap dan skim bunjet ki lengbag central dan lengbag state government emi te la ko wi ko capacity building ko daw le he skiat wat ke MG chis pa skila dan am kam ha o capacity ri ya gi yang ba chnong ni ma kam man kan ni than leng ga state government yong ni penchulur go wa gi VC skati do man gi kan thai te he ga ni la am kam ga capacity building ya gi VC kana wa ni bah geroi ke par yang ga chnong nong kondong chong bah ga ka sispaski te i da emi ki plan go bun go an ukre ni bah nga wan na te jing mut ko thme ko kaman wan ra e te jing kla ha ke jwai konsensi unto ong nga ura andre de jing ikre lai de engage ong de bah ge jing mut ko demokrasi to do pai ba yo pai ba ni kan tayong pajba te kani ke jing le yong i model yong i le taw ba upai ba to bentang ne do sedang hado ko san snap ta kani ke dokumen yong i le au chem bi wa hei bentang kado yong i expected outcomes hadin san snap kini to ki outcomes ko yulti phi kini de man chwa ki kita ki den ko le ki yu thao mo le ki yu thao go thao ki janam man kam kita ki outcome ko de expect pajba u yo u pajite te chisin na daw e annual report ko chisin e wo kaman kre te khna mo pajba ro tibu we kini to ki kam ko de kre ka poisa kam ni la ga ni ba ko wi thwan ko nga ga jing mut ya ga jing ang nut yo nga to kamong jong gi prolog ya nga gi me you wear different hats you wear many hats no we environmentalist we non thought we and nga jo nga I just wear one hat and that is honesty, accountability and transparency. That is the meaning of hat for me. But agni jikre kami nga la wa wila i man accountability la man transparent waro ikam wa ule